Stiže nova pomoć države. Nakon 100 evra i 3 minimalca razmatra se dodatni paket mera. Kratkoročne mere više ne bi trebalo da budu linearne. Novi paket mera koji bi država pomogla privredi sve izvesniji. U Nemanjino 11 danima analiziraju probleme sa kojima se suočavaju privrednici, kao i sve moguće načine na koji bi država mogla da pomogne. Zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Republičkim zavodom za statistiku sprovodimo najopsežnije istraživanje u kome učestvuje preko 1000 kompanija. Želimo da utvrdimo koji su sektori više pogođeni, kakvi su planovi preduzeća, koji su njihovi izazovi i na osnovu toga ćemo reagovati sa odgovarajućom podrškom, rekao je ministar financija Siniša Mali. U setu mera koje je Privredna komora početkom juna u vidu predloga uputila vladi, govori se o kratkoročnoj podršci za očuvanje likvidnosti i radnih mesta, ali i o razvojnim merama kroz podršku izvoznicima i uključivanje naših kompanija u međunarodne lance snabdevanja. Kratkoročne mere više ne bi trebalo da budu linearne, već selektivno usmerene ka najugroženijima koji su pretrpeli najveći udar krize i kojima je potrebno duže vreme za konsolidaciju, rekao je tada predsjednik PKS Marko Čadež. Na pitanje koliko je realno da država ponovo ide sa novim direktnim subvencionisanjem privrede u vidu obezbeđivanja minimalca, Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog savjeta, kaže da je sada na vladi da proceni koje bi moguće rješenje dalo najbolje rezultate. Danas su sigurne dve stvari. Jedna je da država ne može da ponovi izdašan paket mera za kojim je izašla pre nekoliko mjeseci i da bi novi paket vrednosno bio mnogo manji. I druga, da se pre nekoliko mjeseci gledalo kako da se pomogne da privreda prebrodi krizu kratkoročno, a da je sada reč o tome da će kriza da traje mnogo duže od nekoliko mjeseci, rekao je Altiparmakov. On kaže da bi se sada moralo ciljati na najugroženije, ali da je pitanje da li na najugroženije sektore ili radnike. Treba razmotriti da li stimulisati poslodavce koji bi zaposlili radnike iz ugroženih sektora, recimo da država plati 70% poreza za radnike koje neko zaposli, a dolaze iz turizma, kaže Altiparmakov. Domaći privrednik Toplica Spasović kaže da je prvi paket mera pomogao i skinuo breme trenutnog razmišljanja i prilagođavanja koje u privredi nije lako. Mere su pomogle da ljudi dobiju dragocjeno vreme. Sada u drugom krugu trebalo bi pružiti podršku preduzećima važnim za pojedine regione, zatim firmama usmerenim na izvoz, kao i kompanijama koje zapošljavaju puno ljudi. A kod tog planiranja bismo morali da pođemo sa dve strane. Šta nam je cilj i šta hoćemo da postignemo, ali i šta imamo, koja su nam sredstva i kapaciteti, ocenjuje Spasojević.